Okay guys, Assalamualaikum. Dalam episod kali ini saya nak bersembang tentang kepentingan trading psikologi dalam dunia day trading kita. Kita kena faham bila kita bercerita tentang trading sebenarnya adalah sentimen. Trading pasaran saham sebenarnya adalah manifestasi daripada emosi manusia. Bila kita trade, ingat trade ni maksudnya kita beli jual dalam masa yang singkat. We are actually trading people emotion. We buy, people greed. We sell, people fear. Jadi sebenarnya penting kalau kita nak buat duit, kita kena pandai baca emosi manusia. Kita kena read human ataupun participant emotion in the stock market. Tak kisahlah bila kita trade monster stock macam Nvidia ataupun macam Google dan Meta, ya, ataupun low float stock yang kecil-kecil, ya. Kita kena tahu siapakah partisipan dan apakah perasaan mereka, apakah psikologi mereka. Tapi sebelum tu adalah penting sangat-sangat untuk kita master psikologi kita dulu. Right? You know why? Because trading sebenarnya ada 3 komponen: psikologi, strategi dan teknologi. Yang mana kita tahu sebenarnya dalam dunia trading, especially day trading, 70% success factor adalah psikologi kita. 20% adalah teknologi, right? Dan 10% adalah strategi. Strategi simple, sikit sangat success factor. Most of the time adalah charting software kita, scanner kita, which is teknologi. Dan yang lebih penting adalah 70% adalah psikologi, mindset kita. Ya, macam mana kita control emosi kita, especially bila kita ada back-to-back losses or back-to-back profit. Jadi penting untuk kita belajar hari ini. So antara emosi ataupun psikologi yang boleh membahayakan trade kita adalah greed, which is tamak, fear, which is takut, kita ada hope, kita ada overconfidence, kita ada regret, kita ada revenge, kita ada banyak. Sebab apa kita kena berhati-hati dengan psikologi ini adalah disebabkan dia boleh influence, dia boleh jeopardize, situasi kita yang objektif untuk membuat keputusan. Dalam dunia day trading, kita kena objektif, kita kena rational, kita kena ada checklist, kita kena manage expectation kita dalam dunia trading supaya apa, kita tak rasa immune. Bila kita ada back to back profit, kita akan rasa overconfident, kita akan rasa kebal, right? Itu menyebabkan kita abandon stop loss kita dan kita akan start to overtrade ataupun overexpose. Biasa kita beli 10% daripada balance account kita, tiba-tiba kita dah buat profit banyak. Sekali ni bukan je kita letak 100%, kita borrow lagi duit kawan-kawan, duit mak mentua dan sebagainya, menyebabkan kita overexpose dalam single trade. So kita kena berhati-hati. So dalam episod ni saya nak bagi tips macam mana cara kita boleh control, satu, emotion kita. Yang kedua, macam mana kita nak tingkatkan muscle kita supaya kita lebih disiplin. Dan yang ketiga adalah macam mana kita nak monitor dan macam mana kita nak ada circuit breaker, right, bila gergasi ataupun raksasa emotion ni cuba mengawal kita. Baik, mari kita tulis sikit apakah benda-benda yang penting untuk kita belajar hari ni, ya. First adalah kita tahu, kita bercerita sekarang adalah the role of trading psychology, ya. So the role of trading psychology, this is trading psychology. Kita tahu trading psychology ni besar, ya. Dia sebenarnya deal kepada mindset kita. Mindset kita sangat penting ataupun minda. Bila kita sebut mindset, maksudnya kita nak winner mindset, right? Kita tak nak loser mindset ataupun kita tidak mahu gambler mindset, right? Mindset seorang winner adalah dia confidence, tapi dia tidak overconfidence. Dan dia hanya trade bila dia berada dalam suasana yang selesa, dalam zone yang dia dah biasa, right? So winner, dia tahu territory dia, dia tahu game, dia tahu apakah setup yang dia selalu buat duit. Gambler berbeza. Gambler selalunya bila dia trade, dia terlupa tentang downside ataupun potential risk yang dia ambil, right? So dia berbeza dengan winner. Winner always berfikir tentang risk, gambler berfikir tentang profit dulu baru risk. Okay, jadi mindset adalah elemen yang pertama. Elemen yang kedua adalah emotion kita, emotional control yang berbeza dengan mindset. Okay, emotion maksudnya perasaan kita, naluri kita, right? Insting kita. So emotion kita kena control, right? Seorang trader yang bagus, dia tahu
bila dia tengah distracted, bila dia ada low confidence, bila dia tengah dalam keadaan bad mood, right? Bila dia dalam keadaan yang happy, right? Happy pun bahaya, right? Kita tak nak happy, kita nak suam-suam, kita nak equilibrium, right? Jadi seorang trader yang pandai, dia tahu bila untuk bila untuk what we call bila untuk take a break, right? Sebenarnya cara yang terbaik untuk mengaul emosi kita adalah dengan take a break. Always take a break dalam dunia trading. Kalau kita rasa penat, take a break. Kita rasa sedih, take a break. Kita rasa happy, take a break. Take a break for about 1 hour, okay? And then kalau kita orang Islam, kita solat, right? Kita berdoa supaya kita boleh kita boleh kurangkan apa orang cakap masalah yang menyemak dalam kepala ataupun dalam hati kita, right? Okay, setengah orang buat yoga, setengah orang buat tai chi, terpulang, right? Kita kena ada satu cara macam mana kita nak buat apa yang saya panggil escapism, right? Escapism daripada dunia trading yang mengganas. Now, okay, mindset, emotion, right? Yang ketiga adalah dalam dunia trading psychology adalah yang selalunya kita underestimate, sebenarnya adalah spiritual, right? Saya selalu percaya kepada spiritual. Spiritual maksudnya apa? Dia adalah jiwa kita, dia adalah kuasa dalaman roh kita, ataupun orang cakap apa? Orang cakap kita punya nur dalam jiwa kita yang memberi kita sedikit ketenangan, right? So spiritual ni akan beri ketenangan, especially bila kita berdepan dengan masalah, bila we have long streak of losses, bila kita ada have big losses. Spiritual ni akan dia akan memastikan kita sentiasa optimistic, ya. Optimistic satu, dan yang kedua saya sebut tadi ketenangan, untuk bahasa profesional adalah equilibrium, right? Sebab apa? Dalam trading mindset, it's actually a very brutal game. It's a very stressful game, right? It's very important for us to have all this, yeah. We need a very tough mindset, tough emotion, right? And tough spiritual, yeah. Benda ni sangat penting. So kita kena belajar macam ni kita nak develop mental toughness, okay? Macam ni kita nak develop emotional toughness, macam kita nak develop spiritual toughness. Itu memerlukan practice, okay? Kita kena practice banyak kali, dan barulah kita akan ada muscle yang kuat dalam dunia trading. Umpama macam kita nak practice, okay, bila kita ada profit, right? Bila kita ada profit, emotion kita akan suruh kita beli lagi, right? Bila kita buat profit, emotion akan suruh kita beli lagi, right? Jadi untuk menguatkan masa kita adalah we do the other way around. Bila kita buat profit, kita akan jual separuh, right? Instead of buying, we jual separuh. So itu cara kita go against, right? Against the emotion kita, right? In terms of spiritual adalah kita kena sentiasa, sebelum kita nak trade, kita meditate. Meditate maksudnya kita bertafakur, right? Kita berdoa, right? Dan sebelum dan selepas trade, kita berdoa mudah-mudahan Allah bagi rezeki kepada kita, mudah-mudahan dibukakan lagi lebih banyak pintu-pintu yang luas supaya kita boleh tengok pattern dengan lebih clear, right? Dan kita dapat mungkin hidayah, ya, untuk mencari saham-saham syariah yang bagus yang kita boleh leverage malam tersebut, ya. So ini benda penting. Jadi sebenarnya benda ni memerlukan I would say apa orang cakap, dia sebenarnya memerlukan kepada lifestyle yang bagus, okay? Sebenarnya the crux ataupun pillar of trading psychology sebenarnya adalah lifestyle, okay? Lifestyle kita. Sebab tu lifestyle sangat penting, sebab lifestyle boleh mempengaruhi dunia trading kita. Apa maksud lifestyle? Lifestyle maksudnya rutin kehidupan kita. Rutin kehidupan kita, okay? Adakah kita ni orang yang sentiasa tenang? Adakah kita orang ni yang sentiasa panik, sentiasa gopoh, right? So kita kena pastikan rutin kita ni kondusif pada trading kita. Sebagai contoh, kita kena sentiasa buat plan, right? Kena ada plan untuk setiap hari. Kita kena ada diary untuk belajar daripada live kita, right? Dan kita kena ada, orang cakap apa, sentiasa review live kita, right? Apa yang kita dah buat, right? Mungkin kita ada masalah, kita kena tahu macam mana kita nak cope dengan problem kita, right? Macam mana kita nak cope dengan problem kita. Bila kita ada masalah, right? Kita nak cut problem kita. Ini kita panggil cut loss, okay? Kemudian, penting juga dalam rutin kita adalah to try keep it simple and sweet, right? Kita tak nak ada banyak sangat on our plates. Keep it simple and sweet. That's why bila kita keep it simple and sweet, maksudnya kita hanya ada 2 atau 3 priority dalam sehari, right? Dalam dunia trading, dia ada satu masalah yang kita panggil analysis paralysis. Okay? Dia ada satu masalah yang dipanggil analysis paralysis. Apa maksudnya? Dia menggunakan terlampau banyak indicator, terlampau banyak sangat analisis dia, sehingga dia paralyzed, dia tak tahu apa nak buat.
dia pakai 10 indicator atau 20 indicator, right? Mungkin moving average, Bollinger Band, banyak lagi dia pakai kan, macam-macam, okay, sehingga kan dia tak tahu apa dia nak buat. So that's why it's very important for us to keep it simple, supaya bila kita trade, we have a clear mind, okay, we have a clear mindset, clear mind, right? Kita boleh control emotion, atau lebih tepat kita boleh control nafsu kita right? So kita memerlukan spiritual yang bagus. Now we have the right confidence, okay? Kita tak nak overconfident, kita tak nak low confident, the right confidence as a trader, right? That's why dalam rutin hidup kita ni penting, biasa-biasalah kita untuk bersabar, ya, patient. Patient ni penting sangat, ya. Kita kena bersabar, kena ada teknik. Macam ni kita nak patient, right? Teknik maksudnya is always take a break, kita avoid revenge, okay? Sebelum nak tidur kita sentiasa berdoa kepada orang-orang yang menyakitkan hati kita, okay? Benda-benda ni semua sangat penting, sebab dia boleh membantu kita meningkatkan lagi muscle, whether self-awareness muscle ataupun discipline muscle dalam dunia trading, right? Satu lagi adalah addiction, okay? Addiction sebenarnya adalah trading psychology, ya? Addiction ni maksudnya bila kita dah trade, right, kita ada addiction untuk trade lagi. Kita dah trade, mungkin kalau kita trade semalam 10, hari ni kita nak trade 20, semalam 20, hari ni 30. So ada setengah orang yang mempunyai masalah addiction, right? Okay, kita kena faham addiction is a psychology problem, right? Addiction happen when you have an urge, okay, or desire, nafsu to double up or triple up. So ini bahaya, okay, ini bahaya, okay. That's why kita kena berhati-hati dengan addiction. Kalau terpaksa, right, boleh berjumpa dengan doktor yang boleh mengurangkan addiction, sebab setengah doktor mengatakan addiction ni adalah chemical yang punya ada hubung kait dengan certain hormon yang menyebabkan dia berlari dalam badan kita, right? Orang sebut cognitive dissonance and all that. Tapi tak apa. So balik pada tadi, dalam dunia psikologi ada satu tips yang dipanggil mindfulness, ya. Mindfulness ni ada satu teknik yang mana kita direct, okay, pemikiran kita kepada whisper dalam kepala kita, okay. Kita direct attention, right? Direct attention kita kepada whisper, right, dalam kepala kita, whisper in our head, right? Sebelum kita trade, kita tanya diri kita, apa whisper dalam kepala kita sekarang? Adakah kita lapar? Adakah kita penat? Adakah kita bagi 10 whisper dalam head kita, right? Adakah kita tamak? Adakah kita takut, right? Setiap 10 minit kita take a break dan kita akan buat mindfulness. Mindfulness hanya perlu berlaku dalam 5 minit mungkin, right? Supaya apa? Supaya kita nak kembali tenang ataupun equilibrium tadi. So ini dipanggil kaedah mindfulness yang sangat bagus untuk orang yang nak trade dengan lebih jauh, right? So saya tak boleh nafikan konsep ini sangat bagus, ya. Tapi again, I would say that coming out dengan plan, right, and then stick to the plan, ini adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan disiplin. So kita kena buat mungkin plan, mungkin kita ada 100 checklist kita, apa yang kita nak buat dalam sehari sebagai seorang trader. Contoh, bila kita bangun pagi, jadikan satu rutin untuk kita check context market. Kita nak tengok chart Nasdaq, chart S&P 500, kita nak tengok chart sektor, right? Sektor mungkin teknologi, mungkin consumer discretionary, mungkin sektor industrial. Jadikan sebagai satu rutin untuk lihat apa catalyst yang berlaku semalam. Catalyst apa news yang berlaku, apa kalender news coming, right? Kemudian kita nak tengok pukul berapa news akan berlaku. Kita nak tengok berapa banyak volume berlaku. Siapa leaders, who are the market leaders, apakah stock yang tengah pre-market gappers, yang tengah buat gap sekarang menjadi leaders, okay? Dan of course sentiment, kita tahu sentiment retail macam mana, sentiment institutional macam mana. Ini kita boleh gunakan dark pool, option flow. Kemudian kita akan belajar macam ni kita nak identify sentiment yang berlaku. So it is a few of the techniques yang orang cakap boleh membantu kita. Bukan nak cakap kita perlu perfectionist, tak payah, kita tak perfectionist. Cuma kita identify apa sindrom-sindrom yang kita mungkin ada, ya. Ada orang tanya, Datuk, boleh tak saya percaya kepada insting? Right, good question. Okay, instinct are not objective, what I call framework. Okay, instinct sebenarnya adalah a trained emotion. Instinct adalah trained emotion. Instinct hanya bagus bila orang tu dah professional. Bila dia dah professional, dia boleh percaya kepada trained emotion dia. Right? Maksudnya dia nampak satu candlestick, dia react. Emotion dia akan react. Sebagai seorang professional, dia boleh train. Okay? Dan macam AI juga, dia kena pre-train emotion dia. Tapi kalau orang yang beginner, jangan don't trust your instinct.
Don't trust your guts. Okay, it's very important. You kena buat transition dulu, barulah kita boleh, orang cakap, pergi jauh. Last but not least, I think is fatigue, right? Fatigue ni maksudnya letih, right? Ni ramai orang tak sedar, kadang-kadang dia letih. Okay, of course bila kita dah trade banyak kali, letih, ataupun sebelum trade pun kita dah letih. Letih dari segi spiritual, letih dari segi physical, letih dari segi mental. Ada tiga: mental, spiritual dan juga physical. Biasanya kita sebut letih ni physical, tapi juga kerana spiritual kita juga kita tired, mindset kita juga tired. So kita kena pandai deal dengan fatigue ni macam mana, keletihan ni. Satu, kalau kita letih sangat-sangat, makin cuti is the best. Take a break maybe for 1 day or 2 days, right? Tapi kalau kita letih sikit-sikit, mungkin just tidur, sejam 2 jam, that would be great. And ataupun do something else, maybe tengok Netflix ke, tengok, saya tak tahu, tengok TV3, tengok drama, whatever. Ataupun mungkin kita sebagai seorang Islam, pergi masjid, rehat kejap 1 jam, solat dan sebagainya. Ini adalah antara cara yang terbaik untuk mengembalikan fatigue kita. So yes, I think these are the most important thing that kita kena faham, right, sebagai seorang trader. Dan mungkin topik yang terakhir yang saya nak bercerita hari ini adalah the last thing, guys, yang saya nak cerita ni adalah emotional intelligence. Okay, day trading sebenarnya memerlukan EQ yang tinggi. Kita tak perlukan IQ, kita perlukan EQ. EQ ni adalah kebijaksanaan kita dari segi emosi. Okay, IQ adalah kebijaksanaan dari segi brain. Okay, kita tak memerlukan brain yang tinggi sangat, kebijaksanaan ataupun kepandaian, kepintaran. Sebenarnya dalam dunia trading kita perlukan keep it simple, right? Simplicity is better than complexity. Simplicity, less is more. Kita perlukan emotional, orang cakap apa, cleverness. Maksudnya kita kena bijak untuk kontrol emosi kita, right? Bila kita kena tahu apa berlaku dalam emosi kita, right? Kita kena pandai baca sentimen orang. Kita baca news, contohnya, kalau news tu bullish, mungkin kita anggap tu sebagai contrarian. Sebenarnya news itu adalah, walaupun dia bullish, sebenarnya apa yang berlaku sekarang adalah market tengah bearish, right? Jadi ini semua penting, right? Emotional intelligence tak dapat dinafikan, adalah benda paling penting. Jadi korang kena sentiasa belajar macam nak tingkatkan emotional intelligence korang. Caranya adalah dengan mindfulness, sentiasa observe, okay, apa whisper yang berlaku dalam diri kita. Bila kita dah start jadi manusia lain, bila kita dah start jadi orang cakap confident yang lain, right, itu adalah waktu untuk kita berubah ataupun take a break, something like this. But anyway, guys, okay, good, this is the topic yang basic untuk semua orang. Trading psychology. Ingat, 70% dalam dunia trading adalah psychology, 20% adalah teknologi yang kita selalu cerita, Transpider, Blackboard Stock, charting software, scanner, level 2, ni semua teknologi. Yang banyak hanya account 20%, dan 10% adalah strategy, which is, in my case, normally I use momentum. Tapi tak apa, hari ni kita bincang tentang psychology. Okay, guys, try to synthesize apa yang kita dah belajar hari ni. Alright, good. Hopefully apa yang kita dah cerita ini boleh diguna pakai. Dan apa pun, sentiasa optimistic, dan kita berharap kita akan buat lebih banyak rezeki dalam dunia day trading. Thank you. Okay, guys, dalam episod kali ni saya nak bercerita tentang price action. Kita kena faham, sebagai day trader ataupun scalper ataupun swing trader, price is the king. Right, price is the king. Kita kena faham, right? Maksudnya apa? Bila price is the king, kita kena ada satu cara macam mana kita nak faham pergerakan price. In other words, apakah corak price? Apakah corak harga? Apakah pola-pola dia? Apakah chart pattern? Itu dia. Chart pattern sebenarnya is everything dalam dunia market. Kita percaya price is everything. Price is fundamental. Price adalah insider. Price adalah the whale, the sharks. So everything's about price. Okay. So in this episode, kita nak tahu apakah pattern ataupun benda-benda yang kita kena study yang menunjukkan price akan meletup. Ingat, kita sebagai trader, dalam dunia trading kita perlukan momentum. Tak kisahlah momentum tu ke atas ataupun ke bawah, right? We need momentum. So
In order to read the momentum, kita kena read the price pattern. So remember, what is price? Price adalah harga. Price sebenarnya adalah equilibrium antara supply dengan demand. Siapa beli, siapa jual. Lagi ramai orang beli, harga akan naik. Lagi ramai orang jual, harga akan jatuh. Kalau beli dengan jual sama kuat, dia akan jadi ding dong. Jadi kita kena faham apakah benda yang berlaku dalam dunia harga, dalam dunia price. So kita ada banyak pattern dalam price pattern yang saya nak explain hari ini. Kita kena tengok apakah benda basic. Contohnya, what is open price, what is closing price, what is high, what is low, what is candlestick. Right? Candlestick ni adalah daripada 4 harga tadi. Apakah support, apakah resistance, apakah itu trend line, right? Then of course kita akan tengok juga what chart pattern yang lebih complicated, right? You know, double bottom, double top, head and shoulder. Mungkin ada orang panggil rectangle, right? Ada orang panggil wedges, inside bar, outside bar, then multiple time frame, dan sebagainya. But anyway, tak apa. So let's look at what is actually price action. Okay, so price action, as we all know, that is the corak. Okay, when we talk about price action, sebenarnya kita bercakap tentang harga, right? Price. Dan harga ni ada 4. Kita ada open, kita ada close, kita ada high, kita ada low. Kita ada harga buka, open, harga close, harga tutup, right? Harga yang tertinggi, high, and harga yang terendah, low. Right? That means dalam satu time frame, let's say in 60 minutes, right? Kita nak tengok di mana harga buka dia, di mana harga close. That is open, perhaps that is close, that is the lowest, that is the highest. Okay? Since the close is lower than the open, right? Kita akan ada candlestick yang mana warnanya dah satu warna. Okay? Biasanya adalah whatever warna lah. Kadang warna merah, kadang warna biru, whatever you call it. Okay? So, kita ada 4 harga, high and low. So, 4 harga ni, all the 4 price, okay, is important for us to read, right? To read the pattern. Okay, in other words, sebagai seorang trader, kita kena master chart pattern, right? Chart pattern. Apakah itu chart pattern? Chart pattern ni adalah corak, right? Dia adalah pola. Chart pattern dibahagikan kepada 3. Satu bullish, maksudnya dia akan meletup. Satu lagi bearish, okay, and satu lagi ada orang sekarang panggil sideways ataupun monkey. Monkeyish, maksudnya dia sideways. Bearish, downtrend, bullish, uptrend. Okay, so that is the first one that we need to understand. Dan harga ni, right, harga ni boleh dibuat macam-macam benda. Ada orang pakai candlestick. Yang tadi tu kita namakan dia candlestick. Maksudnya dia ada bentuk seperti ini, kan. Ada bentuk yang kecil, okay, ada bentuk seperti hammer, ada bentuk seperti shooting star, bergantung pada 4 harga. Okay. Now, dalam surat khabar, biasanya kita tengok line chart. Okay, line chart ni dia hanya gunakan satu harga saja, which is open price. Okay. So, itu yang kita nampak line chart seperti ini. Ya. Dia tidak ada candle. So, bila line chart ni naik ke atas, kita panggil uptrend. Bila harga tu naik, right, higher high, higher low, we have an uptrend. But bila dia turun ke bawah, we have a downtrend. Right. Ini adalah benda basic tentang harga. Uptrend, downtrend. Okay, remember we are using line chart. When the price make a lower low, right, lower high, we have a downtrend. Satu lagi, bila harga ding dong macam ni, ini, right, ini kita panggil sideways trend. So dia ada trend dalam dunia trading, right? Generally kita nak trade bila ada uptrend. When we have an uptrend, maybe for a few hours or few days, okay, kita nak buy aggressively here. But when we have a downtrend, we do not buy. Okay, we do other strategy, which is we short or we buy puts. Okay, puts option. Ini kita long stock, so we buy call options. Sideways trend, generally kita tak nak trade. Okay, sideways trend ni bahaya, dangerous. Normally kita take a break bila market in a sideways. Let's talk about candlestick. Okay, candlestick ada yang candlestick besar yang kita panggil engulfing. Ada candlestick yang kecil sangat-sangat yang kita panggil doji, right? Ini namanya engulfing, which is a very good candle to buy. And this is namanya doji, which is a very bad candlestick to trade. Doji maksudnya open sama dengan close, and high dia sikit aja, low pun sikit, right? So kita ada satu cross macam ni. Jadi when market doji, maksudnya tak ada trend, maksudnya market is bad, maksudnya tak ada catalyst, tak ada news, no news. Okay,
no news. Okay, jadi kita tak nak trade. So ini benda basic tentang candlestick. Now, satu lagi yang perlu kita tahu adalah support dan resistance. Okay, support and resistance. Okay, apakah itu support? Support maksudnya adalah harga yang mana buyer will appear. Okay, support maksudnya harga biasanya di bawah harga sekarang, yang mana buyer will appear, right? Buyer will appear and suddenly market go up. So ini kita panggil support. Now kita terbalikkan dia, resistance. Resistance maksudnya harga naik and suddenly seller will appear. Okay, seller will appear and market go down. So ini kita panggil resistance. Sebab apa? Ada seller, wall of seller di situ. Dan di sini kita ada buyer, okay, wall of buyer. So sebagai seorang trader, kita kena identify di manakah buyer, di manakah seller. So penting gila. Now daripada support dan resistance, kita boleh buat banyak pattern yang lebih complicated, right? Okay, kita boleh buat pattern seperti yang dipanggil, okay, when we have equal support resistance, kita ada satu pattern yang dipanggil rectangle ataupun segi empat ataupun kotak, yeah. This is an example of sideways trend. Bila kita ada strong support, right, and strong resistance. Let's say Tesla 100 strong support, 120 strong resistance. Ini kita panggil rectangle, right? It's very very hard to trade, okay, unless we trade within the pattern, okay, rectangle. So ini adalah sideways trend. So dekat sini kita ada banyak false breakout, false signal, bahaya untuk kita trade. Okay, satu lagi favorite pattern saya adalah dia naik uptrend tiba-tiba, right, market buat umpama ini, right, dia buat a lower high, lower low, and then dia breakout. Okay, ini kita panggil flag. Okay, this is a very very solid pattern untuk kita trade. Kita ada uptrend, dan market buat a quick consolidation, quick correction, right, mungkin hanya 5 atau 6 candle, dia turun ke bawah dalam nice falling channel, and then dia breakout. Ini kita panggil flag. Okay, satu lagi yang biasa kita tengok adalah we have resistance and a higher support, lower resistance, higher support, lower resistance. Okay, and then the breakout. Yang ini kita panggil apa? Triangle. Right, this is what we call a triangle. Okay, basic. Of course, triangle ada banyak jenis, symmetrical, ascending, descending triangle. But enough for you to know, this is the most common pattern yang kita panggil segitiga ataupun triangle, bila kita ada lower resistance and higher support. Okay, so triangle is neutral. It can be bullish, it can be bearish. Okay, now, so itu secara basicnya tentang price action. Okay, tapi sebenarnya kita boleh gunakan charting software untuk identify, yang saya akan tunjuk sekejap lagi, charting software macam kita identify all of this pattern. Dia ada banyak pattern. Candlestick saja kita ada 50 pattern. Chart pattern, kita ada head and shoulder, kita ada double top, kita ada double bottom, kita ada double top, right? Kita ada head and shoulder, right? Dia ada banyak pattern. In fact, satu pattern saya suka adalah cup and handle, yeah. They have so many. We even have gap, right? We got gap, so many gaps. This is a breakaway gap, runaway gap, exhaustion gap. Ini kita panggil gap, right? Gap. Ini semua adalah pattern yang mana kita boleh lihat di berlaku, at certain level. Okay, ataupun apa kita panggil at key level, right? At key level maksudnya level-level yang penting 1,000, 10,000. Kalau Nasdaq 22,000 sekarang, normally you will see a nice pattern at that level. So my suggestion, kalau kita sebagai day trader, tips yang saya boleh bagi adalah, right, untuk membaca pattern-pattern ni hanya penting bila kita ada key level. That's why kita kena tengok price action at key level. Key level ni apa? Biasanya ada round numbers. Okay, ada round numbers. Contoh kalau Tesla, right, mungkin harga $200, we will see nice pattern there, right? Ataupun 300, nice pattern. Kalau Nasdaq mungkin 21,000, next one 22,000. At that price yang ada banyak nombor-nombor 000 ni, kita akan nampak clear pattern. Sama ada triple top, sama ada head and shoulder, right? Dan lepas tu berlaku dia akan jatuh, ataupun kita tengok triangle berlaku ngam-ngam dekat 22,000, which mean dia akan break out. So round numbers ni adalah benda yang kita kena sentiasa tengok.
Of course saya tak nak bercerita tentang benda lebih complicated macam order flow, level to screen, right? Kita boleh tengok flow volumes, dan kita boleh baca, kita boleh combine dengan chart pattern tadi, combinekan dengan order flow. That means buyer kami or seller kami, kita boleh dapat combination, higher probability that pattern is bullish or bearish. Okay, now sebab apa kita kena belajar chart pattern? Itu dia. Sebab apa kita kena belajar chart pattern? Kita kena belajar chart pattern supaya kita boleh control risk. Okay, contoh market go down, tiba-tiba dia buat head and shoulder, right? So kita boleh beli di sini, buy, and kita boleh letak stop loss di sini, right? That means kalau kita salah, kita hanya rugi sedikit saja, mungkin 1%, right? This is the immediate, the last support. So ini kita boleh letak stop loss. Dan sama juga the height of the pattern, the height boleh digunakan, dijadikan sebagai target untuk kita punya take profit, TP. Ini stop loss, take profit, right? X to X, ketinggian chart pattern tersebut akan jadi target untuk profit kita. Okay, that means kalau cup and handle, right, kita ambil ketinggian cup and handle itu daripada bawah ke atas, dan kita letakkan dekat atas ni height yang sama sebagai TP tersebut. So this is a very basic way macam mana kita nak gunakan price action untuk control risk kita. Okay, tapi yang lebih penting adalah kita kena tahu yang mana chart pattern yang lebih reliable untuk kita trade, yang mana chart pattern yang tidak reliable untuk kita trade. Jadi guys, saya nak summarize balik. Price is the king, dan price ada banyak pattern. Okay, dan bukan semua pattern ada efek yang sama. Okay, dan pattern-pattern ni kita boleh nampak lebih pronounced, lebih obvious pada key level. Okay, dan of course bila kita bercakap tentang price, we're talking about support, resistance, dekat mana buyer appear, dekat mana seller appear. Dan kita nak combine dengan volume, kita nak combine dengan order flow, right? Mungkin kita panggil bid dengan ask punya flow, berapa banyak seller datang, kita boleh tengok tiba-tiba seller datang. Itu maksudnya that pattern is indeed a bearish pattern. Of course kita perlukan confirmation. Confirmation adalah dengan menggunakan apa orang cakap trend line. Kita nak tengok trend line break. Ada trend line yang break, yang menunjukkan trend sudah berubah daripada uptrend ke downtrend. Apapun saya nak tunjukkan software saya yang biasa saya gunakan, right? Ini adalah software yang biasa kita gunakan yang memudahkan hidup kita sebenarnya. Okay, let's say kita ambil Tesla. Kita kena tahu apa time frame kita. Okay, mungkin time frame kita, we are momentum trader, we use 1 hour. Okay, this Tesla, kita tahu semalam Tesla dah buat pengumuman earnings dan teruk, dia jatuh 8%. So now sebagai seorang trader, kita kena baca apakah pattern yang kita nampak sekarang. What are the patterns? Of course kita boleh draw manually, right? Kita boleh draw menggunakan the high and turun ke bawah, right? Ini kita panggil downtrend line, right? Kita ambil satu kali lagi, draw dari sini, draw ke bawah, and that is another downtrend line, and this create what we call a slanting triangle. Ini adalah segitiga menyengit, okay, yang maksudnya bullish. Segitiga, of course kita perlukan confirmation dia kena break, okay, that trend line. Okay, this is a downtrend line daripada 2 high, daripada 2 low, kita connect ke bawah, dia akan jadi satu pattern yang kita panggil segitiga menyengit, ataupun bahasanya dipanggil falling wedge. Falling wedge. Okay, of course kat sini tak ada volume, kita boleh letak volume. Now kita tengok sebelah kiri, if you look at sebelah kiri, right, again we can see that is a, right, that is a support, right, which we can, we can tarik dia ke tepi. We have resistance here, right? Ini kalau kita nak buat manually, resistance kat sebelah kiri. Ni seller was there, right? Mana lagi? We can see a clear seller here. Okay. Tapi ini kalau kita buat manual. So saya selalu percaya kepada AI boleh buat dengan laju untuk kita. We just click trend, dia akan draw semua trend line, and we can see there's a nice falling down trend line. We can even put a chart pattern, right? Then that's it. We can see falling wedge. In fact, kita boleh tengok ada lagi, another triangle here on the left that suggests market is confusing here. Market sedang dalam proses untuk breakout. Okay, kita perlukan candle ini untuk break daripada beberapa trend line hijau dan biru. Okay, of course we can also click heat map dan kita boleh nampak banyak resistance di atas. Okay,
a lot of resistance that Tesla kena break. Now dari segi candlestick, we can see that is engulfing candle. Kita ada satu lagi candle merah, right? Ini kita panggil dark cloud cover. Of course kita boleh pergi kat candle pattern dan kita boleh plot semua clear pendek dan kita boleh letak semua pattern yang kita nak, right? If we want, just plot or whatever pattern that we want, yeah. And dia akan dia akan bagi tahu kita apakah pattern yang kita nak. Of course dalam ni kita ada beratus-ratus pattern yang kita boleh letak, kicking, long day, I love that, right? Marubozu di situ, long shadow. Pilih yang mana kita nak dan kita boleh apply, dan kita boleh tengok apakah candle yang berlaku, which is doji. Kita have a doji and also harami. We got another harami here, right? So all this suggests that market is actually bearish over the last few candles. So itu candle, okay? Of course, kemudian last but not least is our indicator, right? This is indicator kita. Ini kita akan explain dalam next episode. I also like to plot auto Fibonacci next episode, dan juga multiple time frame yang kita boleh gunakan untuk lihat indicator kita on a higher time frame, right? So multiple time frame ni adalah analysis kita on a higher time frame. Sekarang kita tengok 1 hour, kita boleh combinekan dengan daily, right? Untuk melihat pattern lain lebih besar on a daily candle, right? Why do we want to do that? Sebab kalau daily bullish, 60 minute juga bullish, that means, right, kita have a higher chances of making money. Bila time frame yang lebih tinggi, let's say kita pakai 1 hour, daily dia lebih bullish, 4 hours bullish, kalau semua bullish, right, that means market have a higher probability of making money. Okay, kita buka Tesla daily time frame, and then kita letak trend dan juga chart pattern, right? Obviously we can tengok that Tesla is actually neutral level. Dia baru aja break that downtrend line, which is not good. Okay, on a daily time frame it's not so good, not like what we see on a 60-minute time frame. Yeah. So yeah, okay. On the indicator part, remember kita ada banyak indicator that we can plot whenever you want, right? Kita boleh letak VWAP kalau kita nak. Of course we can put our simple moving average, right? Kita boleh letak week indicator kita, right? Kita just plug and play whenever we like it, right? Kalau kita tak suka, dan kita boleh just buang benda ni. Kita boleh letak benda-benda lain, right? And gap detector umpamanya, we can see gap, right, di situ, right? There are a lot of other things that we can do if we have what I call AI software yang menyenangkan hidup kita, untuk buat chart pattern, untuk buat trend, dan of course the indicator. This is what I mean, the price is the king, right? This is the study of the price. Okay, basically price action is the king, ataupun dia adalah segala-galanya tentang analisis yang kita nak buat. So kita kena belajar apakah bullish price action, apakah bearish price action. Okay guys, so itu adalah contoh macam mana kita nak buat study tentang price action. Baik, jadi saya nak summarize. Sebagai seorang day trader, okay, kita kena pandai membaca price pattern. Kita kena ada teknologi macam mana kita nak baca bullish chart pattern, bearish chart pattern, or sideways chart pattern. Okay, sama ada dari segi candlestick, support, resistance, trend line, ataupun complicated chart pattern. And then mungkin kita nak tengok time frame yang lebih tinggi. Kalau kita guna 5 minit, kita nak check 30 minit ataupun 1 hour, supaya tiga-tiga time frame ni align. Kita nak trade bila tiga-tiga time frame, mungkin 5 minit, 15 minit, 30 minit, or even better, 1 day, daily chart. 5 ni bullish. Itulah masa yang terbaik untuk kita trade dan kita nak buat duit. Okay guys, that's all about it for price action. Saya harap korang happy dengan perkongsian hari ini, ya. Please stay tune untuk next episode, dan jangan lupa, right, pastikan kita ada keazaman yang kuat, kita ada mindset yang bagus, dan kita optimistic. Trading boleh jadi kerjaya yang bagus untuk kita, insyaAllah. Take care.